current affair topic ama haifetang khaminasi ma'am. So hojik akhoi phung chana leiriba topic Waqf Amendment Bill 2024 gi matang dani ko sigi bill sigi matang da khoi nationwide agitation ka tawe mayam na protest ka tawnari ba so sigi Waqf Bill Amendment 2024 sida kari no hai risi kai no amendment taw dori si haibe matang da haifetang khaminasi bu ko so ahan bada khoi Waqf hai risi kari no hana hai si khangse Waqf hai risi khoi legal concept amane Islamic law gi matung ina haibadi khoina donation gumba like khoi lam moina donate taw bu oigera yum moina donate taw bu oigera paisa oina donation taw ki bu oigera Allah gi maming da donation taw ki basing se donation taw bu ne ba ko miyam gi damak ni mayam na season na sanu na khallaga khoina Allah gi damak khallaga donation taw ki bu do adugi donation taw khriba pot se khoina handana mu lokshin ba su ya de yon thok ba su ya de ko aduga magi ai Suppose aina lamama donate tawrena khallaseba mafamduga masjid chasanu natraga mafamduda qabristan oishanu haina donation tawrena khallaseba ko aigi mathangi generation gi icha isu suna adugi lamsi amuka handana lawshin ba yadeba ko adugi do just mayam gi seasonable gi damakta oina dum season ki doine forever season ki doine ba mayam gi damakta ko adugumba donation tawkriba mayam kai sa manage tawna bagi damak khoigi Waqf Central Council haina leba Sigi Waqf Central Council sigi makha pona khoigi state ki Waqf board haina lakadoine ba sigi Waqf board sida khoigi manage tawdoine ba ko manage tawdoi se khoigi school oibe ai natraga orphanage oigera hospital oigera natraga miyam da mateng pangbo oigera se mayam singsine ba even khoi Manipur gi su Waqf board lai khoigi hata daga lay ba natra so khoi India da hojik fawda khoigi India da Waqf board se 30 Waqf board lay ba akhoi India gi 28 states sida 30 Waqf board ne balai se and akhoi Goa Arunachal Pradesh Mizoram Nagaland and Sikkim and akhoi Union Territory Daman and Diu sida di Waqf board amma faw laite bako ran akhoi India sida hojik chanariba act sa Waqf Act 1995 sine ba chanari se sigi Waqf Act 1995 se akhoi Jammu and Kashmir hairiba state sida di sis chatna de applicable oidi ba sigi se ko So, akhoi 2024 sigi bill sida kari hari no hai patu haifet yenga sa khangmina rase buko aziki Waqf Amendment Bill 2024 se akhoi Waqf Act 2025 sa asi se update tawna bagi damak ne ko update se kai no haiba jo akhoi 5 important topic manga haibadi 5 important update tawgadaba topic manga khak reason manga khangmina singa sigi sidi ko So sigi provision sida ahan bada khoigi non muslim member hapakpa ko non muslim member se haji fawda Waqf board se run tawise muslim hakta na ne ba run tawri sing se ko aibati muslim gi oina personal law makhala mane lairi se ko sigi se adugi sida muslim nataba non muslim hapsalakpa khoigi chief executive officer se non muslim na hapakpa Waqf board se ko and at least two non muslim member khoigi state government na appoint tawgadam ni haiba ko and appoint tawreiba particular he or she se nupa hajiki habakadaba mioi sa khoigi muslim law gi matang da khangba mi oigadab ni haiba so sigi muslim law gi matang da khangba mi se khoigi non muslim oibado khoigi as a member to non muslim member and khoigi chief executive officer se non muslim oigadam ni haiba ko and akhoi fundamental gi matung ina di akhoi fundamental da akhoi constitution da yaw gi matung ina di akhoi se akhoi Islamic natraga any religion gi matter sida to non muslim yaw ya de na hai bu ko but asi ki sinani sigumba sida non muslim hapsalak pa sinani ko akhoi gi mayam na su protest to ka su dum lai se pam da bayam lai se ko ai di muslim gi oina la aga lai riba potu da lak badu gi ni ko another amana ani suba amana power to government haibadi hajik fawda sigi lay already lay sing se khogi muslim sing gi kaino na loina run tawri ngak tani pogwa aduga sigi bill gi matung ina di khogi district collector da power ma khaise loina determine tawrane haibadi disputed oiba property sida district collector sina determine tawrane particular property lamsi khogi Waqf board ki oidoira Waqf ki oidori bra na traga khogi sarkar gi oidori bra haiba se mana khogi decide tawdoine bako Another amana akhoi removal of Waqf by user hainam live Waqf by user haibadi karino haraga de akhoi sigi bill sida remove tawrak pane Waqf by user se
already akhoi na lamsi donate tawkiba lamsi ko akhoi fazana documentation fazana tawidaba ma'am layba aidi donate tawkhre haraga akhoi na pata kai fazana maintain tawdaba ma'am singsa sise remove tawkhrane ba ko then another amana work database haina hape work database na karino haraga di just akhoi gi sigi bill se work amendment bill 2024 se pass tawkhraga matung ek ola agadi ko within 6 months da register tawgadamni hai register se khoi gi central database ki matung ina register tawgadamni hai ba if khoi gi register ta hodre na khalase ba within 6 months da register ta hodaba taragati particular lamsi sarkar gi oigadamni hai ba the register tawdri ba se khoi gi district collector duna inquiry kai kai tawgune ba ko then akoina another mana sigi kaino sedana hai se koina if register taw bada I matam sumaina thenge sumaina leire haiba poto du hairaga so dum matam kha chon than ba budi yae ba ko and kaim haijelak ta bida dum leiba taraga di particular lam natraga particular property se sarkar gi ohibu su yae ba ko sigi se then another amna tribunal decision hajik for the work amendment work akhoi gi work board da leire se tribunal na decision pi ba se assist na final oiramane ba ko but sigi bill sigi matung ina tribunal na piriba decision na final oira roiba sigi tribunal gumba decision sisu akoigi decision maker sisu amuka handana atopa member ama semane ba makoina ko sigi sida form torakba da akoigi district ki judge state government officer and joint secretary gi rank oiriba member me amsina pullaga akoigi tribunal decision lepkani ba sigi tribunal decision lepaga matungda if particular keno singsina miyoi singsina pen da bataraga di court ta chalaga high court ta chalaga khoigi appeal to boya e bako option lei ba dugi lok sabha da sigi bill se pass ta ukhre bako so khoina khoigi lok sabha da bihar ga di 272 votes mathau ta e ba ko ngarang sigi bill se pass ta bo matam da 288 votes agoi gi bill sigi favor da 288 votes phangaga sigi bill se pass ta ukhra ba and against da ko gi 232 votes pi re bo ko opposition party kai kai sing na yaning da bu su yawe ba 232 votes na against the pi re ai duga 288 votes ta re isina favor da pi re bo ko adudi khoina bill ma pass ta ge har ga di 272 oi bani na favor da ne hena yam bani na sigi bill se pass ta ukhre bo ko and rajya sabha da mu puthoni rajya sabha da puthoga rajya sabha gi members MPs mayam sa 245 ne balai se 245 sidagi bill se ek olhan ge na bill se pass ta hon ge haraga di 245 sidagi 118 MPs na vote ta mathau ta ba in favor do ka if 118 yo hitaraga di bill se pass ta doine bu ka so sumaina akogi lok sabha de ge pass ta ukhre rajya sabha de ge so tum obviously pass ta urani haina thajai ko so mayam na sigi matang de kai khali yaning dabra favor oibra oidabra haibadu haifetan comment section da dum share to biro so thank you